من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. Tingkat TIA kategori putra. Nomor undian 07 atas nama Muhammad Ihsan, jumlah nilai 99, utusan Aceh Jaya, meraih juara pertama. Nomor undian 13 atas nama Maulana Rizki, jumlah nilai 98, utusan Kabupaten Nagan Raya, meraih juara kedua. Dengan nomor undian 01 atas nama Fayyad Ali Rizki, jumlah nilai 97, utusan Kabupaten Aceh Barat Daya, meraih juara ketiga. Nomor undian 33 atas nama Hafiz, jumlah nilai 96, utusan Aceh Selatan, meraih juara harapan 1. Dengan nomor undian 15 atas nama Muhammad Syahrul Ahandika, dengan jumlah nilai 95, utusan Kabupaten Aceh Timur, meraih juara harapan 2. Dengan nomor undian 37 atas nama M. Rofi Al-Kasyah Daulay, jumlah nilai 95, utusan Kabupaten Aceh